Yabona abafethu la eSouth Africa kunzima bafethu, hayi ngeke kunzima. Yabona uma ukwazi ukucontrola laba, yababona laba sibabiza nge-mainstream media, bese uzocontrola i-judicial system, izinto zakho zicovered, zonke izinto zakho ihamba ngohlelo. Akasibheke la ukuthi kwenzakaleni. Siyakhumbula ukuthi uMbalula uveze ukuthi uBrown Mokgotsi akayona imember ka-ANC, and then u-SABC wazokwenza i-interview no Brown Mokgotsi. uBrown Mokgotsi laphana uzoveza ilink yokuthi ilink kaMbalula kanye noVusikheke nokushona kukaWandile Bhozwana, imali ekhokho uWandile ayikhokhela uFikile. Ngiyacabanga ukuthi siyibonile leyo nto leyo, uzoveza leyo nto leyo, but the thing is i-media was not even interested kuleyo nto leyo. Into bebefocuse kuyona bona indaba ye-membership kabani ka-Brown Mokgotsi kanye no-ANC. Ayilameke lithi uma uyithatha wona lezi zinto uyiweya ngempela, yiphi into ngempela oyithulayo inesindo kunalezi zinto ezivezwa uBrown Mokgotsi ne-membership lena esifocuse kuyona. Alright, number 2, uma ubheka iNewsroom Africa iyabona ukuthi uBrown Mokgotsi kade enze i-interview mayelana ne-membership. Bambiza, if bembiza nabo futhi bazostika kwindaba ye-membership. They don't care ukuthi utheni ngendaba kaFikile Mbalula nokulinka kwakhe kula ekufeni mhlasimpe kaWandile i-relationship yakhe noVusikheke abanandaba naleyo nto leyo. Why? Because uFikile Mbalula was not a target. Umuntu oyi-target kahle lana uBrown Mokgotsi. If uFikile bekuthiwa sa, because laba abantu laba bafana nezinja ezisasazelayo kuthiwa sa, gejemani nekubani, vezana ubani, nimphenye izinqa, yonke loo nto leyo. So benza lokho now because bebengathunyiwe kuFikile Mbalula. They don't care ukuthi into eshiwo uBrown Mokgotsi inesindo esingakanani malana noFikile Mbalula, abanandaba naloo nto leyo, ngeke futhi beze benze. Kodwa if bekuthiwa our target now is Fikile Mbalula, ubuzothi lento lena ekhulunywa uBrown Mokgotsi ibizovela emaphepheni ngamagama amakhulu everywhere ukuthi uBrown Mokgotsi uveze ukuthi uFikile Mbalula wazana noVusikheke, imali ayibole, ngabe kugcwele amaphepha. They were even going to call uFikile Mbalula bambize kuthiwa azoyichazela yena ngalento lena eshiwo ubani uBrown. But ngesibanga sokuthi akayona i-target, they are not going to do that because abathunyiwe kuyena. So now uma ubheka kahle hle lento lena basebenza ngokuthi bathunyelwe kubani ngaleso sikhathi, benze lowo msebenzi lowo abasuke bethunyelwe ngaleso sikhathi. Uma ungayehle uye nje lapha kuma podcast uzobona ukuthi njengamanje ibona abaveza lento lena esikhuluma ngayo. Uzoyithola kuthina ko TikTok, uyithola kuma podcast, but kwi mainstream media iyavalwa leyo. Kunokuthi uma kukhulunywa nje ngendaba kaBrown Mokgotsi ngoFikile Mbalula khulunywa indaba ye-membership. Yibona lento lena iyona into ekhulunywa ngayo, indaba ye-membership, and then we are going to focus kwi-membership, whereas kunezinto eziserious ngempela ethinta i-corruption engabe sifocusa kuzona ezivezwa uyena futhi uBrown. Yibona lento lena yabona nje thina njengabahlali siyafisa ukwazi ukuthi hawu le ndoda lena ngathi yakaba nobudlelwano obunje yakuyathi ukuyikhipha kunale mali zaphuma. Siyathanda ukuzizwa izona indaba esifuna ukuzizwa thina lezo, siyathanda ukuthi sizizwe lezo indaba because ziyinhlolo, but they are not going to talk about lezo indaba because abathunyelwe zona. So sinenkinga bafowethu eMzansi.